LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Of course, to my amazing people, my name is Edgo Dhiambo and I am a freelance journalist from Nairobi, Kenya. Hakikisha kwamba unapata kutune in ndani ya LTN, that is Luo Trending Nation. Hapa, this is the home of all supportive channel ambayo so far imepata kuwa kwenye industry and so far inafanya vyema sana, imekuwa ikipromote sana wasanii kutoka the Luo land, that is called the Luo Nation, wanapata kuchipuka kutoka kwa channel kama hii. Guys, hakikisha kwamba unapata kusubscribe, bonyeza alama ya subscribe ufike 100k subscribers. Kazi safi sana hapo, chapa kazi. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakora mugi machiegni kendo mapuri luongo ni Luo Trending Nation kuma mopande nyenyo lela med biro koda nyinga umarinasho marichieno jamone mbele chiene meneno ato mbele emiyoko kawuono wachako biro ka kendo adwa kwayo ni kinge maber ni poke subscribe to subscribe nikech kae ndiye meyude achiel kachiel kaka en koke yude kae ndi to poke yude and amedo paro nini wan kachacha gi Luo Talent Search mabende wawuok manani wadwa ni wa support upcoming artists and our Luos. You people are not responding positively. I've been saying it, I've been sharing with my friends, but there few people accept this, and those people that we shared before we started it have also stepped aside. It's like they are leaving it for me, but no problem. What I'm trying to say, this year I planned that I can support our young artists. You know, we can maybe give them 8 songs or something. And you know very well that all these things need resource. You know, and if somebody promised you cannot keep on calling every day and time, no, you also need to give them time because they don't have your. It's not a debt, you know. They just promised. Although they say promise they are dead, but now can you take someone to court just because he promised you and never done something? No. Kawuono, I don't know who maintain politics. I'm not a politician. What much have been money politics? Maybe I might be the one. Probably the one to serve Martin Taweo. Can develop that interest. Bro, katamana position mama think ka MCA. Ari ambo matin to nyaka bede record. Tiyo let ma bede record. Bro, keto karaka an award. Bro, an award nano. And I'm serious about it. I don't wear politics. Tangini kumanyo no ne toraj. Inya katalal kode Subaru. But do I care? I don't care. Are you ready for it? To poke subscribe. Subscribe. I don't know what you're for. Okay. Subscribe. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kuoko mi matiende ni onge. Isebe. Nesigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samora. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gatwa bro keti gi thuon. Luo Trending Nation,
LTN, the best ahead of the rest. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wapong kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this is Ready, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search 15th April 2025. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Alright, it says subscribe. Good. Ang'o mamono wabedo jo adieri? Joluo. Ang'o momiyo wanandhoke? Joluo. Why do we behave as puppets? Huh? Why do we behave as puppets? Just to ask. I loved what happened in Isiolo. I love what happened in Isiolo. It is high time that politicians should know that we are the employers, not employee. Anytime that they are coming to us, you'll get, they are looking for job. That is why they are coming to us. But politics is this funny profession that they will behave so well when they want to be employed, and then they turn against the employers. It is a profession where employee will be very humble when they want employers to employ them. The moment that they be employed, they turn against their bosses. We are no longer bosses. Let us not pretend we are no longer bosses. No. But onge jok mana wawacho ni strong to wahoga ka joluo. Madong Luo Trending Nation. To kudwan wawache gini. Karo kujo mabecho. Gigi oningo wach ka. You people saw what happened in Isiolo. Like, president is talking and they're like, no, Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Very good. Mimi nataka niseme hivi. Ya? Mimi nataka niseme hivi. Niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Mimi nataka niwaambie. Hapa Isiolo, Marsabit, tumekuwa na matatizo
ya watu kutoka nchi nyingine wanaleta madawa ya kulevya hapa, wanauzia watoto wetu. Mimi nataka niwaambie nyinyi vijana hapa, nyamazeni. Yes, sikizeni vijana. Yes, nyamazeni namna hiyo, kwa sababu maneno mnayotaka tutasema hapa, sawa sawa. Na mimi nataka niwaeleze wananchi wa hapa Isiolo, wanataka mambo yao ya maendeleo izungumziwe na ipangwe, twende mbele pamoja. Watu wa Isiolo, ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? So mimi nataka niwaeleze nyinyi vijana, nyamazeni. Hata kama nyinyi ni watu wa Guyo, nyamazeni. Tunaelewana? Mimi nataka tuendelee pamoja. Leo mimi nataka niwaambie kutoka hapa Isiolo, sasa barabara ya lami itaenda mpaka Kulamawe, iende mpaka Modogashe, na itoke Modogashe hiyo barabara vile vile itaenda Samatar, alafu iende Wajia, alafu iende Tarbaj, iteremuke Elwak mpaka ifike Ramo na ifike Mandera. Hiyo barabara ndio itafungua sehemu hii iwe transport corridor mpya ambayo italeta maendeleo katika sehemu hii ya watu wa Isiolo County, watu wa Mandera County, watu wa Garissa County, mpaka watu wa Wajia na watu wa Mandera. Tunaelewana jameni? Nataka niseme hivi. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Mimi nataka niwaambie hapa Isiolo, Marsabit, tumekuwa na matatizo ya watu kutoka nchi nyingine wanalete madawa ya kulevya hapa, wanauzia watoto wetu. Mimi nataka niwaambie hawa wenye kuuza madawa tutawasafirisha. Hakuna vijana wa Kenya watalishwa madawa hapa Isiolo ama sehemu nyingine yoyote ya Kenya. Nasikia wale watu wa madawa wameleta hawa vijana kuja kupiga kelele hapa. Nyinyi vijana, sikizeni vizuri. Hamuwezi kutisha serikali ya Kenya. Sikizeni vizuri. Mnanielewa? Hakuna mtu atatoka nje ya Kenya akuje hapa aseme ya kwamba madawa itauzwa tauni hii. Hakuna madawa itauzwa Isiolo, na mujaribu mtaona. Nyinyi mnanielewa? Yes. Mimi nataka niwaeleze watu wa Isiolo, matatizo ya Isiolo sisi tutatatua. Watu wa Isiolo, vinyo mmekataa uongo ndio maana mnatusiwa. Hiyo matusi yote ni ya kukataa uongo. Eti mnatumia mihadarati, sijui mnatumia madawa ya kulevya. Ni kwa sababu nyinyi ni watu wamechanuka. Nyinyi hamwezi danganywa kama watu wako mbali huko Mandera na Garissa. Nyinyi ni watu mmesoma, mko hapa chini. Nyinyi ni watu ambao mmekaribia capital hapa. Mnatangamana na hata watu wa mlima. Nyinyi kwanza hata ni kama watu wa mlima hapa chini. Hata mkiamka asubuhi mna face Mount Kenya. Nyinyi watu wa Isiolo hamwezi danganywa, ndio maana mnaambiwa sijui mihadarati. Na kama ni ukweli watu wa Isiolo mnatumia mihadarati, hiyo mihadarati tunafaa hata sisi tusambaziwe hapa, ili tufuguke macho kama venye mmefuguka. Hiyo mihadarati isabazwe hapa mlima, isabazwe hapa Western, isabazwe hata Mandera, isabazwe Garissa. Watu waongee ukweli, na mtu akiongea uongo mbele yao wanamwambia uongo. Hiyo ni mihadarati hata mimi naweza taka. Hawa wajinga walikuwa wanafikiria ya kwamba wakifanya hiyo maneno walifanya jana ati ndio nisikuje hapa. Wako ni wajinga kabisa, ni wazimu. Mimi sio ati nimekuja Mandera. Nimekuja na Mandera na mimi nalala Mandera. Na ikizidi naweza kulala tena. Kwa sababu hapa ni Kenya. And I must make it absolutely clear that every part of Kenya is important. And we are not going to cede
an inch of our country to criminals and those who want to unleash mayhem in our republic. We will go after them, we will deal with them, and we will eliminate them. Tumekubaliana jameni? Watu wa Mandera tumekubaliana? Vijana muko? Sikizeni. Hapa Mandera tuko na program ya housing, nyumba 1000 tumetangaza ya kujenga hapa Mandera town. Nyumba 1000 tunajenga pale Ramo. Nyumba 1000 tunajenga pale Elwak. Soko ambayo nimekubaliana na viongozi wenu, tunajenga soko kubwa hapa Mandera town ya milioni 350. Tutasaidiana na county government hapa. Tutajenga soko ingine 6 ya milioni 300 in all the headquarters ya all the constituencies hapa Mandera. No, please stop using Safaricom. William Ruto is a vindictive motherfucker. He's going to come for people because now you have embarrassed him in front of the world. He's feeling angry right now. You heard even his tone. It was escalating. It was escalating towards that level you remember on June 25th where he said, I'm going to come and kill every one of you who tried to bring the government down because you are treasoners, you are criminals. You remember that speech. Isiolo youth, if you have a Safaricom line, dump it. Listen to me. I know, I've studied this shit. I know Nurdin Haji. I know Mohammed Amin. Mohammed Amin was in court. He was asked questions. He was interrogated there. He was cross-examined. He almost walked out. These guys, do you think they care about the law? You think they care about good governance? You think they care about human life? No, these are killers. And that's why William Ruto was going to Mandera and northern Kenya. He was going to pay homage to the people who have kept him in power. And the people who have kept him in power are Somali oligarchs. Somali oligarchs have kept him in power because he has killed domestic industry. He has killed domestic productions. To what? Now we are a net importer. We are importing everything coming through the port of Kismayu. He was even dressed yesterday. He was even dressed in a blue trouser and in a blue shirt and a white trouser. The colors of the Somali flag. You have to pay homage to the person, to the throne. He's not our president. He's representing the interests of another country. And then he has the audacity. He has the guts to call us treasoners. He's a treasonous motherfucker. He's a person who has absconded his oath of office. He's a person who should be living. And so my... Ruto must go. Can you compare that to Homa Bay? What do they say in Homa Bay? Kazunga, yeah, yeah. Hiyo ni samaki ya mbuta. Nikurudishi. Should I return the mic? Aya. Kau. Your Excellency. Hiyo kula vizuri, Your Excellency. Tunashukuru sana. Na mwenye samaki ndio huyo ameomoka. Jothurwa untie. Haya. Vijana hoye. Homa Bay hoye. Githura umor. Githura wir. Githura uchiek. Ngamochiek irane. Ngamochiek udibare. Ero urukamano. Leo ni siku ya kusherehekea sikukuu tangu juzi mpaka siku ya leo. Nilialikwa na Mama Gladys Wanga nikuja hapa kama kawaida kwa sherehe hii ya tarehe 27. Na mimi sikujua ya kwamba ameita tena rafiki yangu mwingine hapa.
Mimi nimekuja tu kienyeji. Na mimi nilikuwa nataka kuja tu kutamudhuru hapa na nyinyi. Lakini sasa tumekuwa na wageni kutoka nje wamekuja hapa kusherehekea Christmas na sisi. Si mzuri? Mnafurahi? Mnafurahi? Sasa hapa tumeona mchezo ya kandanda. Tumeona timu ya Homa Bay ikicheza na timu ya huko Kasipul Kabondo. Kasipul Kongo Ndoweri. Na nimeona kama timu ya Kasipul imepaka hapa Homa Bay, sio? Asiyekubali kushindwa, sio? Wale wamejaribu, sio? Lakini kitu muhimu zaidi, kandanda ni mchezo muhimu sana katika eneo hii. Tangu zamani ile kiherehere ya kandanda ilikuwa eneo hii ya Kenya. Sasa tunataka hii mchezo wa kandanda inuliwe. Hao vijana mnaona wanacheza hapa. Mwingine nimeona anafanana na yule kijana anaitwa Saka. Mwingine nimeona anakuwa kama Jesus, kama Jesus, sio? Sivyo? Tuko na talent hapa ambaye tukikuza vizuri wanaweza kuinuka na kwenda kucheza mpaka kule ng'ambo. Mchezo ya mpira ndio mchezo tajiri zaidi katika ulimwengu mzima. Wachezaji ambao wanacheza kule ng'ambo wanalipwa mabilioni ya pesa. Hapa kwetu Kenya tuko na talents ambayo mpaka wakati huu hatujaweza kuvuna. Tunataka kuona kama tunakuwa na viwanda vizuri na vile vile tunakuwa na institutes pale ambayo inakuwa nurseries ya kuchuja na kufundisha watu wetu kucheza kandanda. Sawa sawa? Sawa sawa? Tunataka kuona stadium inainuliwa kama hii, iwe iwekwe vitu vingine vingi. Rais Ruto yuko hapa, vile Wanga ameuliza, hapa pale iwekwe paa kule juu na viti vizuri ya kisasa. Na hii kiwanja vile vile iwekwe tartan track ili vijana waweze kukimbia hapa. Watu wa upande hii kwa upande ya kukimbia, kwa upande ya riadha wanakimbia 100 meters na 200 meters. Wanakwisha 400 meters. Ile nyingine tumewachia watu wa Rais Ruto huko juu. Onjalo jagot. Okamano yuthurwa. Mwech marabo la chawa ni jomage. Karo kada apudhi njiri. Kara warga kinyi. Kara nini. Ema miyo juthurwa. Adwani juthurwa mondo ikre igima biro ni. Sasa tunaingia kwa mwaka mpya. Tumetoka mwaka hii mkongwe, tuko kwa mwaka mpya. Tunataka yale yote ambayo yamekuwa mabaya yaishe, yazike katika hii mwaka ambayo tunazika. Hatutaki kuona dhambi ikiruvuka inaenda mwaka mpya. Bado vijana wetu wote wawe salama. Nimemwambia rafiki yangu huyu Ruto, ile mambo ya vijana kushika hovyo na kupigwa pingo na kuweka mahali na kuteswa ikome kabisa. Isiendelee. Wale ambao wanafanya mambo kama haya washikwe, wanaswe na wawekwe ndani, ili tuweze kuishi kwa amani. Hata kama wewe unapinga mimi, wewe si adui yangu. Hata kama ni mtusi mimi, wewe si adui yangu. Mimi nimetusiwa sana katika social media. Mimi nacheka nasema huyo ni mpumbavu. Sio ni mpumbavu tu. Si mpumbavu tu, sio? Sisi tunataka kuona amani katika taifa letu, ili Kenya iweze kuendelea mbele kimaendeleo. Sawa sawa? Sawa sawa? Kwa hiyo sasa nyinyi mnaona, mliniambia niende kule Addis Ababa. Nataka niendelee. Niendelee. Wengine walikuwa nasema ati baba ni mzee. Hawezi.
Juzi tulienda nao kwa mizani. Si unaona tukipimana na hao? Wananiweza kweli hao watu? Wananiweza? Niendelee nisiendelee? Ndio nasema niendelee, nione mkono. Sisi tunakwenda, lakini bado sisi tuko na nyinyi. Sawa sawa? Sawa sawa? Nataka nyinyi mama imara. Mama huyu Gladys Wanga. Unaona Nyang'aya? Unaona Nyang'aya? Mwenyekiti wa chama cha ODM. Wana ODM wako hapa, wanione mkono. ODM. ODM. Na tuko hapa na Junet Mohamed ambaye vile vile ni kiongozi wa chache katika bunge. Unaona huyu? Alafu vile vile tuko hapa na Senator Kajwang. Unaona huyo Nyakwanya kwamba. Siko hapa. Ongonowere. Siko hapa. Kaluma. Adiba, mnaona mama Homa Bay. Alafu tuko hapa na Adipo Kwome. The tallest MP. Yeye ndio mbunge mrefu zaidi katika bunge. Eno kama hiyo. Kwa hivyo sasa huyu naibu wa gavana huyu, unaona huyo? Umeona? Asanteni sana. Githurwa tarehe 31 mpaka tarehe 2 tuko Siaya. Piny Luo itakuwa mwaka huu, tutasherehekea kule Siaya. Mwaka ujao itakuwa Homa Bay, itakuwa Migori. Alafu mwaka mwingine Kisumu. Mwaka hii tuko na hafla murwa kabisa kule Siaya. Kwanza tunakuwa na kitu inaitwa Migona Sport. Alafu ile boat racing inakuwa kule Wichilum. Alafu tunarudi kule kwa mlima Ramogi. Wadoko Ramogi. Unyuma beje thurwa. Totarika ariyo tuwanisha town. Siku hiyo ni sherehe kubwa zaidi. Tumeita wageni wengi kutoka Uganda, kutoka DRC, kutoka South Sudan mpaka Ethiopia. Sawa. Siku hiyo Rais Ruto atakuweko na Rais Museveni kutoka Uganda anakuja. Itulobiyo. Uye. Yumio tina mari yane. Kama na hiyo. Kwa sana adana luonguru. Rais William Samuel Ruto Mudomosu. Aya. Asante sana. Homa Bay hoye. LTN Luo Trending Nation. Mopandi Inyenyo Elela. Ni pesa nendo soba. In miwacho ni pesa nendo soba ni. Kona ni sayudo peso silimiridi. Jama biwu koda pesa nendo soba. Sitima nendo Siaya. Few individuals few around 3 to mano margi in bedo enda Prince enda osiep na manyaka ko politics awacho Prince enda ya mbadi e sirikal yin impact man mumi personally wawe uruketo gik moko mini wuondo ni ati ng'atwa ni e sirikal otima ng'o bedo ni ene pesa oduoko bech mogo Homa Bay chien. Just asking.
Gino duoko bech mogo chien ya jothuru. Akia politics puonja uru. Ang'eni ng'ato biro koni bwana ine ten. Akia emomi abiro penjo. I don't know. So I'm just requesting those people that can answer me, you can answer. And I'm not being controversial, just to ask. Everyone has a right of knowing. I don't want to judge people wrongly. I know ne one is recall. Ansani one is recall. Baba kose wacho to wate one is recall. Amba tingo bada. Kuruta penjo. Ma one is recall ni. Mangato ema kuruto nie pesa ni. Bech gik moko chalo nade Homa Bay. Penja. Anto an Nairobi to tek na koni. Otek magi manyalo afford. En mana pi mamodho ni en mar kanjo matuome tap. Okanya refill gima keto batha gani. Ma iluongo nang'o? Gini iluongo ka ni deep freezer koso condenser. Gini iluongo nang'o gimiolo ga piny? Gini iluongo nang'o ya? Okanya refill. Nadwa wacho ni gas, ma ok gas. Unu yude oko kanyo na. Ang'o amono wabi, because wabiro wondore and things are turning bad to nyathi mabiro yudo kata mibiro yudo. Wanto e ngima ochomo kuma dhi kodwa. But if we really care for future, then I love Isiolo. Then I also love this guy called Pascal Song. For the first time, I saw that guy talking about something sensible to me. I've been taking him to be a very awkward man, but I love what that person said. No kono ogena ni bwana, ogena, sha okti. Bas, nikora mga juang ma Pascal Sungu jomongi adenda ni jakana achiel kene ma TikTok tar, jakana achiel kene mang'elea. Ogina kidi kibudi. Sha okti. Sha tiyo maber e osiptende wagi. Sha tiyo maber. To wan wawegi wan mamiyo sirikal problem. Then wachako laumu ni sirikal ok kony japiny. Makata nyoro ka on 31st. MPs, members of parliament, no biro monyiso Ruto ni noko team feasibility study. Gik moko kaw delays, jomoko tho nyaka line nikech sha okti. Ji hinyore nikech sha okti. To ino gina kidi kibudi. Omeri biro jalbi tet ni kanga mosemadho kangara moriwo gi nyasoro. Beri tet to meri yuko wi ni sha tiyo. Ni wan jopiny wan mochando Ruto. Gima ne wang'o ya kendo mogik koro ogina kidi kibudi. Ni wuondori ni yudo ng'at moro e osiptal ni penje ni sha tiyo ni ng'ano be wacho ni ne otimore ni ni sha konya moingo kata kia nyuola. Kia gik moko manono go. Sano osekonya mang'eny moloyo kata nyuola na. Nikech kaka nang'ado 300 asebedo e private hospital kae for 1 week. Udonje gik moko mofuoya. Ma gima koro joluo dwa tim. Ni wadonje kwaya. Wane kwaya wawer kanyo makata ka gimoro rach to wawer awera. Aneno ka sadi koro joluo ni koro une sirikal nikech omi ji 1 2 3 moko lemo moro. Ne sha okti. Ogina kidi kibudi sha okti. Nyaka MP wacho ni sha okti. Jite mantiere Kenya ka wacho ni sha okti. Ok ni koro joluo madang wacho ni sha tiyo. Nikech koro ni une sirikal nikech oyiero jomoko 1 2 3 nikech koro babi manyo ne EU. Omera ka gimoro rach owacho ni gimoro rach. Wach moro ni ng'ano keto e chuny lwete kama ni koro wan nyiso wacho gik moko mofuo. Aseneno kata ka kopondo Kaluma gi wuoyo giparo ni gintiere sirikal ahinya ni koro gibe gibukore ni giwuoyo gi authority moro kanyo ka gima ma sirikande. Sirikande ni en mar Okuyu gi Jalang'o. Ka dhi chope gikone to wan emidhi wenwa misigo no wating'e tokwa kaka de Uhuru Kenyatta owene Raila misigo ting'e toke. Weche moko manono muda keto ka ni nyakwa bede kwaya ok wabiyie. Tiko kanyo kaka jakana achiel kene ma TikTok tar. Ogina kidi kibudi lok pachi sha okti. But an Ogina okase. Ogina chamo pesane. Iyuda. Ogina chamo pesane. So, Ogina koponi atitiyo tije. It is up to you. Mondo mingi gima Ogina wacho. Oluongo Ogina kidi kibudi. Somebody do not take me wrong. Ntie Ogina matiyo ka president. Ogina ma MC. I'm not talking about that. Today I'm in politics. Just to talk, because
this one is also in Luo. Gik moko muwacho ni no, we wacho gini biro lal kodi, siji kia ni kanyo oktal. Oktal there, but now, don't cut the truth meter tema penjo the truth and have not, onge maswach marach, pod penja mabe kuduoka. Pascal Songo wacho maber ni SHA ok ti. To Mbadi, to kaso ji kona moro mar temane, kuongi tem. Ang'o mi wawito jowa for personal interest. Gimitimo. Kopo ni atino sekete pesa, tiling mondo kik duondi winjre. Iling nikech ing'e maber ni uso jowa. It's the same Mbadi mane wacho the other time ni. Mang'a manego jowa. An mano ng'ama ok anyal riworago. Kare nodenyo. Kosemi pesa to koro obiro ka usonwa gine. Usonwa manifesto mukti. Shatiyo. Donjane. Mon be nyiero pamo. Ante momiyo kalu ji ne dhi 100. Bonsa nyalo deya makor kayot. Ang'eni jomoko bo wacho ni bwana mari in wuoye ajawa. In politics ki ajawa no beno kitera. Koro kineno ka wuoyo koni be wiri koda. Amoko tima biro ka to ko ni wewe. You alone politics. You know nyine. Politics, no matter wanyalo wuondre ni I'm not a politician, I'm not, but we are affected in one way or the other. Today, as we talk, content creators are being Koponeti Joma watch ginunge. Any YouTuber will tell you, these people lal around 2,000. For those people that are earning a YouTube kakaan, they'll deduct 2,000 a person. Niso ni koponi ati ineno koponi irgi gimoro 14,000 e AdSense mari. My friend, idhi golo 11,000 because kalure ge tax, ikuongi ng'ado tax mane nitie manomol. Jo US bi nyaka kaw margi and blah 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 blah. A lot of things. I do tutorials, so if somebody want to know more about that, you can check on the other YouTube channel. It's called Omary Nash, where I have tutorials, so I'll talk about it there. Today I want to talk about these things because it's also affecting me. These people will say, ni content creator, like ngamano ko kanyo kia. Kichino wachi ni content creator sede ngade to jiwachi ni kena nga. Ugo ko to dugo ubedo implemented. It is there. People are being cut, you know. Yeah. Mano gimanti makata koponi eti na to dwaro bank statement. I can avail. I compare ge AdSense tingi mar bank. Ibro yudo ni AdSense wacho nango kon. Koni owacho 14,000. Tango mana withdraw 11. Koni owacho 10. Ango mana withdraw 7. It is something that is there. You people know. Content creators will come here and comment down there. But one kaka joluo, de wachalo gi jo Isiolo, wachalo gi Gen Z. Gen Z notimo gima ber sana. But the same Luos, nti joluo mono chako donje diere ka momi pesa achiel ariyo adek. They use that opportunity, of which is good, but they were not to stop. Inano gino. Let me take it back to entertainment industry. I may not want somebody because he's not paying me or because he's a bad guy. But this person can give me a job. Koro come a job to gimatemo. Or konego bedne a stop. Job mapoko chulo pesa gi. Ane moninga kama utakle atawachi ni yawa anto pesa nato me omea. Tadhi aling. Koro kapinge. But jok moko tawene gi chance. But gima joluti mogo maraj, politicians magwa, gibiro go koko ka ginoko. To ka gisedonje iye, to gichak gi defend, jomono giwuok koko ka gichak gi pado dhogi mondo ling. We wuoyo in ling. That is where they even involve
goons. And they involve goons, and they know very well that what this person says is the truth. You get it? Just because they get their portion. But kuru guok moro mapache then. Ma nyathine oriembe. Nyathine nigi law muti. Wacho ni pesa nindo suba. Wacho ni wane sirikal. Un gi ng'a? Apenja. Anta unge sirikal. Unune sirikal. Koro in ming'iyani. Ine sirikal gi ng'a? Ine department mani? Okay, game na gik moko adek ma sirikal osekonyigo. In nikech kopo ni ati waywago bei momedi, wate omedno bei. Iyuda. Kopo no wacho ngima matek, wate. Kopo no wacho high rate of taxes, onge ng'ama obedo excluded. And the other time, naneno nikech anta timo research na mos. Ang'iyo ni to gweng' ng'ani chalo nade. Then ayudo ka nitie ng'at miluongo ni Sugoi Marakwet. Oya Sugoi, oya Marakwet Queen or somebody. Wero mane chan chi ayo. Nitie wer moro mowero kopenjogo gimane okosone, gimoro gikosone president. Let us be good people who's ong'ewa kaka jok ma strong, but this time round wawe ubira pet kate loot trending nation ka jikwera au mari kate dhe maraj okanya biro ni ati an overall ni loot trending nation koso wacho to wacho no. And for us to grow, there must be both sides. Bingeni kuonde moko machalo kata kaka Kisii. Okay, I'm sorry to say this. There is a time mane workshop mar babwa no wang just because nene no support PNU. Something like that. No? And how do these things come? These things come mind wa obedo poisoned. Iwechuni, when you want to kill a man or you want to kill a person, do not poison their food. Poison their minds. What colonial government did to us. When you watch ni mondo miwari nyingi ok bed Onyango, nyingi bedo John. I thank God that my parents did not give me those names. Anyenga Nation Umari Ogalo is my dad, right? Nation nen Ankona, then Umari and Kwarwa Mawun Babwa. I love it. I'm proud of my name. Onge nyeng bateso ni nyaka bed June. Nyaka bed no. But one sani ni wachiko yitwa kumora chiel ni. Owachne ni wane sirikal. Do we have sense?
une sirikal gi ng'a? To ngima tek ni in gi gope ionge tich kan gik mawacho go kik ng'ato pani an aonge kodgi, an aonge go. Basi wangwana wa Kisumu hamjambo? Kisumu hamjambo? Amoso ujodhurwa untie jodhurwa umor. Bwana Yesu asifiwe. Hebu munisalimie hewani nione watu wa Kisumu Dala, Kisumu Dala. Hey! Naona mko area. Hata mimi niko area. Hapa inaitwa nini? Watu ya Kondele. Oh. Kumbe ni nyinyi. Kumbe ni nyinyi. Bala. Kwanza mimi niko na kesi kubwa na nyinyi watu wa Kondele hapa. Haki ya Mungu, nyinyi mmenitesa sana. Nyinyi watu wa Kondele nyinyi. Sikizeni. Mukiendelea kunitesa, nitawashtaki kwa Baba. Na mukizidi, nitawashtaki kwa Mungu. Sasa watu wa Kondele, sawa sawa. Si mimi nilikuja hapa, si mnajua vile mlinifanya. Hata sikuamini ni nyinyi. Yaani nyinyi huwa wangwana namna hii. Avara. Kondele ni nyinyi. Kondele ni nyinyi. Kondele oye. Kondele oye. Watu ya Kondele jodhurwa otie. Jodhurwa umo. Ndiye huyu mimi Rigiji mwenyewe. Nimefika hapa Kondele tuonane macho kwa macho. Ndiyo huyu mimi, ile mtu ya Mlima Kenya. Nimekuja hapa na rais wetu kwa mambo ya maendeleo. Na rais amesema Kenya tushikane, tusonge mbele. Unajua nyinyi watu ya Kondele, hapo mbeleni halikuwa tunaelewana vizuri. Na shida yetu na nyinyi ilikuwa tu kidogo. Na sasa tumetatua. Kwa sababu nyinyi mlikuwa mnataka baba akuwe rais. Si ndio? Na mimi nilitaka mtu wangu William Ruto akuwe rais. Si ndio? Lakini sasa tumetatua. Unajua sisi watu wa pale kwetu, Rais wa 4 Uhuru Kenyatta alikuwa ametuambia baba ni mtu mzuri. Tukabishana na yeye. Huyu rais wetu amekuja amesema baba ni mtu mzuri. Sasa marais wawili wakisema baba ni mzuri, mimi naweza kupinga? Naweza kupinga? Hata mimi nasema baba ako sawa. Na tunasema baba aende Afrika. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Na mimi nashukuru nyinyi watu ya Kisumu. Nimetembea hapa asubuhi nikisikiza ground. Na ground inasema Wakenya wote washikane, twende mbele pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Kwa nini? Watu ya Kondele. Kumbe ni nyinyi. Kumbe ni nyinyi. Bala. Kwanza mimi niko na kesi kubwa na nyinyi watu wa Kondele hapa. Haki ya Mungu, nyinyi mmenitesa sana.
Ninyi watu wa Kondele nyinyi, sikizeni, mkiendelea kunitesa nitawashtaki kwa Baba, na mkizidi nitawashtaki kwa Mungu. Sasa watu wa Kondele, sawa sawa, si mimi nilikuja hapa, si mnajua vile mlinifanya. Hata sikuamini ni nyinyi. Yaani nyinyi huwa wangwana namna hii? Hapana. Kisumu hoye! Wangwana hoye! Amoso ujodurua! Jodurua unche! Jodurua umor! Bwana Yesu asifiwe! Hebu mnisalimie hewani hivi nione watu wa Kisumu. Asanteni sana. Watu wa Kisumu, mimi nataka niseme asante sana kwa kunikaribisha Kisumu Dala. Mimi nimekuja hapa leo kwa shughuli ya maendeleo ya dunia yetu ya Kenya, tukianza na Kisumu County. Na mimi nataka niwaambie hivi, watu wa Kisumu, ya kwamba mpango yetu yote tumekubaliana na huyu Profesa Anyang' Nyong'o, mambo ya Kisumu County. Tunakubaliana jamani? Mimi niliwaambia ya kwamba hapa kwenu tunajenga nyumba ya affordable housing, tuko na nyumba 2,400 inaendelea saa hizi. Nyumba ingine 10,000 itajengwa katika Kisumu County hii. Ndio vijana hawa wapate ajira na nyinyi mpate makao mazuri na tujenge uchumi wa taifa letu la Kenya. Mimi niliwaambia vile vile, na mimi nawashukuru sana, kilimo ya miwa imeendelea hii Kisumu mpaka leo. Hatujaagiza tena sukari kutoka nje, kwa sababu nyinyi watu ambao ni wakulima wa miwa mmefanya kazi mzuri. Mimi nimesimama mbele yenu kusema asante sana kwa wakulima wetu wa miwa, wametuzalishia chakula ya kutosha. Tuache kuagiza kutoka nje, tulipe wakulima wetu na tuwe na food security katika taifa letu. The best thing to do, I'm not saying that you go against somebody. There is this book, Kifo Kisimani. I can't bentiri jok mono get time more some. Ngeni kawa jo Kifo Kisimani, I know ni set books biro tokalo. Kora nyalo uoyo gik mana ng'ato kotim. They are not universal books that you can refer to someone. Kifo Kisimani ni noting'o jatelo moro. Ami brief jok mano some to ng'eyo. Jok mano kosome makura wuoyo. Kachacha niluongo ni Butangi. To jatelo niluongo ni Bokono. Jatelo ni kaso ne nyaka gi polisi ariyo. Guards. Ageni kawacho gi tuwinja. Notiyo marach. Kiwuoyo to kaka gik mineno timore Isiolo kantie jomoko mosemake ni ati otimore kenade. Akenang'o. Gima notimore ma best mapore gine ditinga miluongo ni Mwelusi. Mwelusi ni apane ka chieng' moro anyuol to nyaka chak nyathina ni Mwelusi. I loved characters mag Mwelusi. Mwelusi no stand strong. Enemo buguno emana somo kuma wacho ni akili ya binadamu hufanya kazi akiwa peke yake. When we are talking, have you ever taken time to sit
with yourself and listen to yourself. Wachalo jo opira. Seneno joma pako football. Mawacho ni Rooney nonyiewo 300 million bwana, wan gi pesa, wan gi pesa. Bwana sana wan gi pesa marai. Wan gi pesa makata Ronaldinho biro nyiewo. To dhi nindo kech. Wan gi pesa to chiegi gochne ni kare watimo nang'o? Ng'e uru kaka unyalo timo, anto sani an marach mang'eny. Utieko ng'ado simu sa ofuko. An dhakono be chanda. An gi pesa. Why don't we come to reality? Mbade emanie sirikal. Opiyo Wandai emanie sirikal. Inopiyo Wandai kiai sitima. Kopo ni in ge odi to in emininge process mobiro go Wandai okokelo ni sitima. Mano second. Third, ka units omedi to nyaka ne in. We four. Wane sirikal ng'a. In nitie ng'ama ong'eyi kumoro moro. Gima onyalo timo maber en gima notimore e bug Kifo Kisimani. Ji nodhi silent. Iwacho ni hakuna watu minga miwili. Hakuna watu niuruji. Hakuna watu kiyudo kaka Kisumo po ka Ruto dhi. Yawa Nyasaye yawa. Ji onge tich kan. Nikech wang'e maber ni wang'aw kiwuoyo tinyalal kodi. The best thing minyalo timo, lam Nyasachi, tim tiji. Anatimo podcast ga. I don't go to crowd to say no, go. Abire kena nkech ng'ama biro goya e oda ni bwana bi party talk. No. Ka Gladys Wanga nigi team ne. Ochula Aroji chogo dhi go thum. Aroji okanya kwero ni kik dhi go thum kuma Ruto bire. Nikech mani gima Aroji chamo. Let us accept. But we jogo bed gi artist to gi jok ma idhe meme pera. Ini dhi pongo stadium itiyo kodi e lendo kaka jatelo tiyo maber. Nikasto ya kanyo ni be onge bwana Badino. Ifuo bwana onge tedhe. Ichalo gimineno Luo Trending Nation and then ichaki comment kanyo. Ise watch mana chiel. Ichaki comment ni atimage fuo. Ina mefuo nya didi. Kichi comment. Ng'ama biro neno video ne wacho ni en gi one comment. One comment no mari. Katu comment japaga chiel temo kudwara. Mago 11 comments ma YouTube to note ni gain 11 comments. Then secondly, one gi view. Nikech mondo mi comment no an gi 11 views. Meaning. So how to deal with Omari? Block Omari. Koro kotimo content to yudore kende. Kotimo content to yudore kende. E pinjewa mag Kaluo, waseng'eyo jotendowa. Okidhi mondo igo koko nikech ing'eyo ni they don't care about you. Gibiro negi mondo mi kik kethnegi. What you do? Take your part. Ing'e ng'ama idhi support. In gi kuchi. Bedi. Giluongo rally a field. Don't act cheap ni dhi mi 100 shillings. 100 shillings idhi nyiewo gang'o sani. Bede odi. Onge ng'ama biro omi. Mana kaka jo Angla ok nyal dhi live ka ji ok ochokore ne. President biro go mana picha podium kende. And gicha biro chako trend. Kodhi Isiolo. Joko go ne koko. Next time I would not prefer mondo jogo go koko nikech nudugo makgi. Ang'o mitimo? Like joma nyalo go koko en kaka Bab man gi pesa modhi wuok go to en gi security en gi gine.
ng'ama wuotho gi kore nono kaka omari, dembri adembi ng'e adiech. But kik ibed ni demburi, to in emichak idhi kanyo, une numbers michak imenyo gi kamera. Jo Homa Bay, jo Kisumu, akia nopango dhi Siaya kini kure. Don't. Relax. Baba timo tije, baba yiego kabisa, baba macha tij baba. Baba be nigi tije. Raila Amolo Odinga nigi tije as a person. And okanya riambo ne pesa mudhi kudinga obiro na. Mano tariambo. Mano to kubuola, mano to kubuonda. Mano to riambo. Pesa mudhi kudinga, odhi kudinga ane pore dongi simba. Okunya wuonde ni okanya celebrate. Ne cameras moko nokel. Baba oyudo cameras, baba oyudo cameras. Raila Amolo Odinga oyudo cameras. Mano wayudo kamera. Uyudo gina. Uyudo gina te atiyo gi simu, masim. Uyudo gina te atiyo gi simu. Bane serikal. Ng'ama ng'ongo. Mago amal. Ni serikal. Bane serikal en walo. Joluo uonge serikal. Awaji kusuka waji. Mano kende gima dona wachni. To fuo ma un go ni pod upong'o rali. Mag jomu wuondu no kodwa. Okunge kumudhe. We jo wuok kende gi. Don't go to rallies and then you say that we don't have good governance. Ino ko yeni wuo gi jatelo direct. Okinyago ni Ruto koko mo winji. Ka guok munu yiero no kudwa tiyo. Ling. Dong guok nu se yiero kanyo. What is the work? Pod gi lungu wirali. To de. Gima ji nyalo de. Obire liel. In fact, jogi kata kubire liel. Jodala tangeni nyaka mege chance. Jodala dhi miyo gi chance nango kogolo pesa. Jodala kao pesa no miuru ng'ano chance. Eura. To kik umiye time. Umiye mana chance nikech pesa neno. To gik moko ma ji dwa uso ne future generation gik ma miriambo to legni ati ni baba owacho. Baba ginga. Baba moero nyathine wacha diri. Okapengo ng'ato. But let us learn to be truthful. The reason why I've been in this industry for long is that I stand for the truth. And I know very well that I'm standing this way for the truth, but I don't have many friends. But do I care? Many people do not love me, but do I care? So long as God loves me, He knows what I'm doing is right, I don't care. Joluo waonge serikal. Jomane serikal gen Raila Odinga, Mbadi, Opiyo Wandayi. Koro ji adek to ng'ato nindo kech kadem. Ng'ato nindo kech Siaya kuma stima nende no. Ndara madhi kia kure, madhi kuma pesa nende. Pun kakoth ochwe to chunyi chandra chanda. Ikala kala send kamilas buru. Walo. To ng'ie pinje mag jok mowacho bwana nadhi drama Nyeri. Nyaka yor mathindo mag tielo. Ler. I had the other side of Kisii. Yore man Kisii. Asiwuotho kono. Yore man Kisii. Akoro dhi yore ma Siaya. Kia Nyamonye, kia Kure, Buru.
ni sirikal. Ndalo mono Raila Odinga makore gi Kibaki. Raila was Raila. Benuna ma koro miga mar baba ni sirikal. Gima kikwa tamre wachne baba ni sirikal. Mano tayi. Baba ni sirikal. Kata kineno kako obedo handled and powerful, and we just salute ni ng'atwa ni sirikal. Okadagi, we salute and we thank God ni sama ene sirikal no gi maricho mado timore e piny Kaluo. Iyuda dhao mang'eny madogine, but adier ma Nyasaye makata ka donje Subaru tung'eyo sirikal to aonge. Sirikal awaonge. Jothurwa be anyalo yude. Ng'at moro mowacho ni bwana wavisituru these counties. Gima Morara timo cha ano kadhi e Kenya ngima. I don't need to go to the old mimi uru counties gi. Ng'ato wacho ni mari pesa mar transport. I don't need gik michamo siji kirango. I've been surviving with all these things. Gima ngeni nyalo bedo expensive in these counties. Mondo wawuothe ne counties gi. Wacha kata mana gi Migori County. Wadhi kata mana Homa Bay County. Mondo wachoka samples mag jomatin gi yie ni wane sirikal. And some of the benefits that they've gotten from this, jotelo giemo benefit jothurwa. Akata semanyo chance mondo wuoge Gladys Wanga from Homa Bay County. I've been looking for these chances to talk to the head of these counties. Then one Juluo. Gima koro dhi tieko e politics. Chalo gi gima timore Ohangla. Wan gi character chiel. Ok wadwar ng'ama sharp. Wadwaro ng'ama heyo, ng'ama wa manipulate. Kidhi Western, inyalo kwano jomoko achiel ariyo adek ma powerful. Kidhi Kikuyu land, you'll count 1, 2, 3 people. Why do you think these people are powerful? Because they were empowered by those monotelo belegi. But a piny Luo, how many powerful people do we know? We only know Raila Odinga. Who again? Kona ng'ama powerful ming'eny. Babu Wino koro bira gi tekre ne. Babu Wino push tu, sene ng'a push. But in any case ni de wa endorse Joluo. Mbadi de koro very powerful person, Gladys Wanga, a very strong woman. Millie has been pushing there, Wan gi ng'ato kaecha ne Kidero, they koro powerful, like there are a lot of people. But a moment that you just watch kamano, then that is how you become an enemy of the people. What happened to us? Ochalo go anglama kopo ni eti ni ine banda ng'ato to kinya golo suggestion, kinya wacho ni anto na feel oseriembi. I know a guy munu tiyo kodongo swag. Munu biro wacho ni and I like what Prince Indah is doing. Kama ni kaka no ketho tich. It is high time. And kaka jawacho ga pile. Gini duong ema jalamu no wacho. Gini duong mokenya chamo kendi. Ineno kata dangu wena mana Luo content. Wacho no mari. Watingo badwa.
ine Bazu, Simi Owena, Mzuka Kibao Owena, Victor Msafi Owena, Salenya, Ajuang, umari ringi bi tim ne aloka, umari duog Nairobi tim ne ng'ane, The Bondo tim ne Odongo, Manya Queen Ochogo, Gladys Wanga dwari Homa Bay, ng'ane oluongi Mbakazi, ng'ane Babu Owino, ok nyal, gini duong'. Sama ng'ato kao part kacha, eka imbe kao part koni, to be ka kelo gini, sama Victor Msafi otimo, eka imbe yudo yo minyalo penjo ka ng'ato ni, nawinji kiwacho ka Victor Msafi niya, ineno kaka med, to de Victor Msafi onge, iyude kanyo. Gimomiyo kata mana kuonde machalo Kisii odongo, nikech gi allow room, iyudo ka ng'ane ja PNU, ng'ane ja KANU, koro yudo ka ng'ani bedo powerful koni, gigero gweng'gi, ok gi create enmity. Being that ni apiro gi PNU, to ng'ani obiro gi ODM, gine gweng'ni. Koro ana kao resources mag PNU, ng'ani kao resources mag ng'ache be kao mar Ford Kenya. Koro yudo ka gweng' achiel, kata ka gitin, to gibiro ok inya pimo gachiel mang'eny. Ineno, awuoyo ka onge gi tension, apuonjo joluo. And ok awacho ni ati puonj na perfect, ma is according to me, and ok adwa na yanyo ng'ato to kadwa. Adwa na wuoyo at a normal pace ma people can reason. Atemo physics wacho ni lewni adek malight nigi liet molola wachiel ma heavy. Remember, niko poni ja PNU ni e gweng'u, gi ja Ford, gi ja ODM, gigi te biro dwaro offices gweng'u kanyo. Offices go nyaka ndike ji. Don't you see ni kumano ondike ng'at achiel, ondike ji adek. Just asking. Unu kuneno PNU, mano se wang', mano pingowa. Uneno gine, gi politics. Politics. It's just a matter of playing, ineno. Ochalo kaka gari. Mondo mi gari move, idhiru gi mbele, ichaki duoko chien. Ng'ato nowacho ni, this thing is really disturbing the driver. Driver is now not concentrating, because he's always doing this. You have to do that for it to move. A moment mawaweyo ni ati wan gi party achiel kende. Ja party no negi right mar nindo nikech wan gi gimoro miluongo ni monopoly. Ene momako gweng'no. To ka gin adek, to ng'ane jo Ford biro temo ni otim maber maloyo JKANU. JKANU be koro temo mondo bi gitim maber moloyo gine. Sama gigi timore kama, to wane mwa benefit kaka jopiny. But ma miluongo ni divide and rule. Jogi kwong gowa mondo mi wadhir giche mondo dong' achiel mondo onge kuma inyalo complain. Idhi adhiya Homa Bay, jodalawa idhi adhiya Homa Bay sane, idhi adhiya tiwacho ni ja UDA. Sani to be those days. Kasto jok mane ok dwa UDA go ema sani kona ni umari ni wane sirikal aonge. Ana ne LTN ana onge e sirikal no aonge. Ana onge sirikal. Ye ni onge sirikal. Did you vote for that government? You didn't vote for it. Right. It means that you didn't like the person? Yes, you didn't like. You are not pleased with the manifesto? So today you are here appreciating those manifestos. Penja. Bada ni malo. Ano kanyalo dhao. Atingo bada malo dhao awene Nyasaye. An Nyasaye mawene dhao. Okawene baba wa. Awene ga God. Ni God manzi.
we have political freedom that I'm demanding for or requesting for. Jo village nyaka koro uikru maber, ung'e pogo, uwe how politics be personal. And that is what has made Raila to be. Raila is surviving on it. But now, what it was survive God. Yeah. Onikubeni wambene wan kamano. To know audio bit maber. But ka en ng'at achiel to bedo matek. Nikech mano nyiso ni ng'amo mew biro medo mew. Ni gima nyoche pengo kawuono ber. Adier ma Nyasaye. Okay, koro wadok adier. Nyoche wacho maber ni ng'ani neko. Kawuono ng'ani ber. Like jo kuchier. Ng'ani ne neko nyoro. But kawuono ng'ani ber. So. Nyoro ne wan opposition. Kawuono. Bech gik moko to onge moseduoki. Gimotim en mano okaw ji adek oket e sirikal. Kasto wan te koro wan e sirikal. Okay, ambe an e sirikal. An minister manao. Apenya ya jothuro ya. Okuduoka. An minister mar. Adwa chako tiyo tija koro. An minister. Nyakora mogo medu kete mana kama iluongo ni Luo Trending Nation kuma mopane nyanyo lela. Wano wapenja. Ana penja. Amiel magaraka miel mugik. Ana penja. Puri luongo no mari nasho mari chieno jamona mbele. Chieni mineno mbele miyoko. Let us make LTN great. You people, it's only that you don't empower me. There are a lot of strong media personnel outside there. Like if you go to other countries, you know, you'll get that people are being supported. Maran ne weya gombara manu kirumari. But ka gimoro wuok to nyaka yur ka ng'ato gona simni mari to daki wuoyema. Chimona yany ng'ato. Chimona yany. If you don't want to support me, ineno ni gini en gir personal. En personal. To sama gimoro wuok to udwa na bed involved. En personal. To sama ng'ato nigi upcoming moro to paro mari. En personal. To sama ng'ato nigi wachne moro to paro mari. Utimo marach joluo. It is high time if you don't support your own. Ubiro poku dong ko hang jok mu support ho. Koro kodhi chokore tiyudo ka un joluo onge ng'ama mu support mondo mi obed kachicha. But if you make Luo Trending Nation to be a strong online media, then we can use it to express our views and we can also use it to gain our freedom. I'm sure I'm here and anu kalur. Isi winjo ni ng'ani kulur? An ok daw gi ng'ato e wach adieri. An awacho manyuru baba wa biro kono ni nyathina wacho gadieri. Ok many fadhe. Nitie jomoko ma wunda gi oko. Many fadhe. Karach tako ni afadhe. Kato rai. Kuma chinga mono nyuola manya kuonga. Sawa. Joma luongo ni father gin ariyo. Onyuola mandala cha to ge Jehova Jire baluongo ni Almighty Father. But baba mora to ok nyal kuonga. Nikech ng'ama ok nyal gwedhi to ok nyal kuongi. But ng'ama osegwedhi e yo mora to nyalo kuongi. Sawa. Koro mane momiyo wacho kama. And I'm not against anybody. I'm talking or asking out of those things that are there. Tafadhali, I need my letter
uru mai ndani dikech wasiye wane sirikal. I need my letter. Angeni ane department mane I continue. Sawa, ya anane sirikal. Sane ngamu lungano mari amaki. Lungani honorable. Muluor mheshimiwa umari kechane sirikal. Kumari ite makia emari to letter. So nejo monenu gini mar concerned, please get me my letter, I do my work. Tumeambiwa tuko kwa serikali na sijui sijaambiwa niko kwa sekta gani tafadhali. So wale ambao wananitizama, those people that are listening to this, I need my letter, I need to work. Okadwana bere serikali tokati tija. Kadwana bere serikali tokati mango kati tija. To position bolo wakaka juluo. It is high time mondo mikoro wako serikali wati wambe dango bet jo maricho. Ime watich to podwa pingo. Ose wachni joluo ni serikali. Miauru jodala wachandore. Mama wadwa pesa aonge ko. Toka onge gono okati tich malongo be onge. A hustle tu achelari adek. Tawinjo ni ane serikali. A hustle to ngima be podo ridore nikech gik moko ju. Miauru letana. Atine serikali. Ani lando nyaimbo, jaber nyaimbo, ana nyai, toto nyaimbo, nyagilo mumba nyajoimbo, jaber nyaimbo. Hey, nyikora mugejwang ma en an Javan Makajuto aka Chui Mkali, Mr. Yath Kiasi, Kongo Kiasi, asili yake. Takono unimeduru manakete Luo Trending Nation, LTN, kama mopondo wanyenyelela to bende mopanda sika aenya bende wasoko twaguodo kendo waketelela. LTN. Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gatwa bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.